Shishimaya mobibia ajoma makwaba deba ahenkan adiokromiensa echipomiensa kasafidie esuo ene eye kwesi adawo panima abosome ne da etoso enan afimpinu ene aduonu emienu ebusia ebraso esa ensam ahodo asamufu agina ntenten asamu krojen ewo kwojo apaw newsroom ne yabetena se eno ekua frankuma studios eno batampani studios na ensam no ya twene srani abasa adema wo ene ensam ye de ban edos papa ya bone bede ya maimu nsam ane ya boaboa ni nyina ano ne edimo akoten abi ane sem Ghana mampani abedi echire Dr. Muhammad Baumia adi atudwe musa apomudin ensi echiba National Health Insurance ebehwe na enkwada wa musabo eho atochema no etimi aboa wo mo na ilevi eho nsama ye dejwaye papa egusu ekwaso ebisa yenteso ebisa bebi ejina na eno ano na nam so ema communications team member baako ema convention people's party wo bisa dom kumane edom dodro ne se wasro mo empempen se ne wo mo ka wo mo sam ne wo mo patchre esisupi ese wo man Ghana ye wo mu no sabio ehiafo enimo ana wo mu enyina nom wa kasia mo so no ya be konsem fufuro mo ane ye nnuano mo afarefo wo mu konsuo su koyi nam na se wo mo so etiemo wo mu kire mu sa dollar no se ne esifa wrifri kwasoro no ha dwenti aban anya bibi emfa ho abusia esem yenum ane ya boaboa no de ba besomo esa anwumre no nsia kasia na anase piesie enko ema ye na boafo Jubilee Hospital waso wapomuden ehu ehia ye papa sanso ana Alhaji Hankuri Enterprise esa provisions no wafanu dosopu intibrana beje wotiem afei Watchman Development Association aprimpum tuo ama Watchman ene wudi dwa wotom ade wo se obohu dero enti se obebu ade tonde hu dero so dia na eye Ahenkan 93.3 FM so epoya mantemo ya je aboso anya sem ketwa na bronye ya Ahenkan FM ya dijumedie chenchereche bi ehihye so anya sem ketwa bri pemwe mu chireche mu nyina ya di betu edwa na ebusia kase ye twa ne ho aba fontentan kase so anya sem ketwa ntu betimi adi echi ewo Facebook ya Ahenkan 93.3 FM atraya kase wokwa wa like wa dwenkyere wodi egu abresem ye behwe na ya kenkan nyina na chese wasanso ahyeyem afa YouTube no eye abusia tenten Ahenkan 93.3 FM ene so eye atraya kase ntu kwa na do hom akodom abusia ni bie se ne be adwumadi ahodo a ekoso wo fidwemu nyina behwe na abo nkayem afa communication centers no ebeburu adionum ni echire information centers ahodo aka hu bie ana nanwumre kase womo ato apeti a ye behwe ne omo samba so ya de ama womo meso amagepene ebe kenkan kase ne midin ane mame akua janewa afa information centers no moso mosamba ya damase papa ensha kase no ase Abusia ya shakasia na sioni adie ni chiremu ewa Ghana mampeni ya bedieche Dr. Muhammad Baumia sweye ane atesa na watwinye wie ye examine o kasenya samketo jumedie chenchereche bi koso wo enkrampumpu matema na eye wo man Ghana eye Ghana Kidney Association ana fe Ghana College of Physician and Surgeon ana wamo eko mu bomu a wamo di jumedie chenchereche bi sei ahihye so na jumedie na Central wade ato so not senya sam ketwam was 50 years of dialysis in Ghana, the past, present and future. Na to social my Ghana mwa e 50 say yade kokwama hodro yade a e hya se ha ni padwan yade bia e wutu ase dem pa be pie mu wo man mu no e fishane polepole adionum entem nie enti ne atwamo empempre ne ekoso ene dia ndachi ne bebe nyina no wo mo hwem na wo mo ahihya ho atoto ne ma yese ne beya dachi ni edru wa wan behwe no wa pene puma sibre ye papa na wa mahwe atu bibia so enkan na adwumade na sia ana mampani abedieche Dr. Muhammad Baumia ekokopie mu wom na chese adwumade ne koso ani ntini akuku dan bebre na abaye entine wasa mampani abedieche hwem na wade sama hodro atu dwane ne ofuru simpie ni apam wa hya se wakasa na te wakasa kasa no wa kire mu se National Health Insurance ya apomuden ensi echi
ba ene womo NPP amanyiko na nam omosomo omo baye no womo gusu de hyehyeye ahudro egu aponso ye pa womo hye esa national health insurance no ebre ni ebre bia womo na te se womo timi ahye mu Kenya na timi akonkan eye papa na boa ama pomuden ayarehwe ni ayaresam afa ne tuma pa efra wo maimum na ne kasem na wo kire mu sa wo hwe dwumadi ekoso a na chese dwumadi ane fapem na asoye pam enti wo kan su popi esa ne wo man Ghana yade ba ko a ha dwenye pam ene sabo nya se obi wo wa ene wo behwe na chese ne sabo no enwo atochema ni kidney no enwo so atochema ekoba ne sa na yare wusem ye pan sakura na sa kidney ni ebehwe na yade ko abebeta ho ne ye free wo no ene esika wo ni akunu wo betua no enye sika ketwa akwa so amane enkwada ntotofi wa ne nkwada nketenkete wa muso sabo yade ne eka omu ye papa ne obehu akwada ketwa na chesa wada yare sabu obekwa akohwem ne esi ni kidney enwa atochema enti ye hia sika ne sika so ye bochire wa wo beku echi enye sika ketwa ye hia dia sane yade abusuafo enye bi penalty akola no ne nkrechi a ana wokwo ana mampani abedi eche Dr. Muhammadu Bamia eche musa sadia na ha dwen ye pa chese wo mai so enkwada ne ye dache enti wase ehwe na enkwada ye timi ebo mo ban enti sadia wade atodwa eche musa national health insurance apomudin ensi echi ba no ba be ye emwa na emwa be ye no ana wo eche musa enkwada wo musabo ho atochema enkwada wo mu kidney no enwa atochema no wo ana national health insurance na eba be bo mo ye pase ne be ya eya eka ekosoro sika doctor mfo hia sana sa yade no wo matimi atu ase na eka ne so betimi abafom enti ene sa koda bi ni sabo ho atochema na ne ade ni kokopie mu awa yaresabia ani apomudin si echi ba ni tino a doctor fo betimi ahase ahwe no anka sika wo mo beje ne so ebe hwan eso betie ye pa wo chem sa hyehyeye ye we no ebe boa ye pa ma yarehwe ne yaresam enso so etimi akonkan ewo man Ghana mu wa mananso wa Dr. Muhammadu Bamia kana mampani abedi echire atu asam eso adibi eka ho. This is a very good point, and I think that at the very least, the NHIS at least could cover treatment for children on dialysis to start with. Whilst we also advocate for the NHIS to come in, we should also think about their finances and also advocate for more financing for the NHIS to make whatever challenges they take on sustainable. Otherwise, we don't want to break the NHIS in the process, and then everybody loses out. Abusiani aya mampeni abedi eche Dr. Muhammadu Bamia na wa manaso wasaso atwa ne nsam ne so adibi aka wanu ochem sa wa man Ghana ha dwen ye papa pani anyarewa wodo na ana egusu dokuro adehye na ba kwa ya sefem na ba kwa ha dwen ye pa ye kidney failure ani obi wa obosa ne honam dendende wan na mo ade beche seto watro na nanom wonsiado obekwa kwa hwem yeso ne sabo ho atochema ni kidney afeli nti amana pomuden etimi nsisi pin wochem sa ha dwen na wonu echi na wacha sahwe ya suban ani ye bi aya danedie eno na nam so ama kidney failure ya de no kwasoro ani se kwaso na wochem sa nei wo hwe yenso a wodura ye num ekoni padua ni mu a enso ni nyina sai enam galamse aban ye ni so ade hunu ani se wobetu ase so still na ade hye bie aya so bracha wo de wo musi galamse na enwa no wo mutuo so na tse wo mu de enura anu oden ene ebi mu mercury wanu na ne wo mu di tuo ene enuboni bi na tse wo mu de gugugugu ho apesika kokko ye be wi ase na sanso kro na ane ye sanso akwa ni padua ni mu akoba ne sa wo senyare wa wodro pina na kokko tena ni padua ni mu a kidney no so eho etochema a chem so hwe sabo na enwa na bibia be ko ni padua ni mu a kokko so ye ne so enti sa akoba ni se ne nsuo ni anuma enua mu ana kokko so enti be wi ase na kidney no eho tochema tuntutuma eho tochema to chem se ye suban ani ye binsanki ya hwe ni etimi agya ni titiriw ani illegal mining galamse no ye timi agya ko ogidie mapapa asa kidney sabo ya de no ano ebetimi abre ase.
what we have done to bring in vaccine manufacturing in Ghana, we can do the same for dialysate manufacturing in Ghana. We can do it. It's less complicated than what we have for vaccines. And so government would to support in whatever way to make sure we manufacture here. Therefore, we reduce the cost component and make sure there is affordability. Abusiani Ayagana Mampeni Abedieche Dr. Mahamadu Baumianti Galamsen Yashania Timieja ya kidney ane sabo enho atochimana no ebetimi abre ase abusia ya toa ensam no eswom na anai wa Ghana asamba kwadi atwenche obi akambie eda paso enti ya dane ni ko benkum ni adane na banifa na tisi akasa eye 11 aban enhye ya wadi gu aponso no wochem samomo ene esa wo kwasa ni scam obi wabehwe na wono so atimi ate kakra na ko wadi aye mpumtuo ezobo Ghana mu ani ade chi ade sanyina so ani si yesu ya bo abaye chi ne akwante mpo ya yaresabio enso akoba ne to ani atwetwe ye ho enti ene kwasi ade kura kopie mu ewo eye King of Grace asafo wasene a ani wosofu pani awada no Reverend Ahenkan Kasiebo ne preacher na fa hu bie wa fa asem ni free Roman for woman wo kire mu sa Bible no kura po kire esa wo your kindini a wosa wo jeje to na to no di ye mpumtuo enti ne fumso bia ni ho esa aban yi beje to ese wo kire kunkuri ni mo ana wo je to no susu a wo di ye mpumtuo enti eto no aban mo obia kro no do your mind Ghana ni a now your my bapa was so to na to ba ko asabre wo sam abia deja 11 no ni nyina se bi mu chem se bebi aban ni sha se afiri ye wa ha chiche mu ba ko ni echipo num no anya de won betimi atuanti aban wanso anye yobo na chibo na paso sa na ne nanu ya ko masika wade bebo yen afimpinu ni aduonu miensa wade tujwa an wo chem sa 11 wate so na to wade abegina wo ha chiche mu ba ko no wa ha chiche mu ba ko no an watchem say sika bia wo besani bia no ne dia no wo hwe no watimi ate afri so ensemi ebeto dwan penifo ni ti ne akuku dam wo bia kire na dwen afa we koku agodo a eba ne amamuo ehun sam a wo mapabin wom enso kire wo madwen na no na akopie mu ewo Convention People's Party CPP amanyuko ni mu a enkita oboni ema wo mo eyeyera Sylvester Soprano Sapon wo pani akasa no watchem say wo besiro wo soafo wo kita udie ho sensam so woni monyamfo esla osu akufu wasu obisanom esa 11 na womudi aba begina 1% no wahanchiche mu ba ko no aso wamu pa kira sa wamanya yetimu yi adihye bi ni wa wamhochi wamana wasu wamu papa obi wa ade achi kura no ne wa bedi ama ne mabi na ha ayasam enti so obi anadom na ne obi ba be ma ne 100 cedis a ya se 100 cedis no ya kwate 1% ade amaban wase akoba ne sai be ha dwinye pantiwa no de wasra dom dodo a wamu wamra shebedwefie asa ansa na fimpinu ne aduonu miensa budget no wamu beji atum no wamu ntenase na wamu nwi hu mienu wamu hwe asa budget na hu nsam nyina da trodo ebetimi aboa ama oman na timi akonkan sate sadia no wamaje atum na emom sa wamu tenase na wamu sa ensam bi wamu ebe ha dwen amoa ema woman ni timi kwandani ma na ne wama hwe adwen hu mienu jevisa wase ehihye ya bia wo de betu dwa no wo makoya mrahye bedwafo na wase wo mo hwe ese sa hihye ya ne betimi aboa ye pa anu achi na wo kyerem sa hwe sa adihye bi wo man mu a wo mu tim fifire ebi tim pempen kwa ebi tin ni so na ebi su no ani ebi so ewa aban mu a wo mu ju o mani papa ani esambi ni wukase aban penifo bi wo mo fango no wo mo nto wo mo sansusu na mabonte so na Ghana fo sansu chewa made ani ebi mutimi nya achade atimi gya achade na chese ordinary Ghanaian no wonu su ti baby na woti ni so tempempem ko obekọ wiase no na ni sika kakra na wanya no anu no wode kwa akwotua 11 nti wabesro mo pasa 11 de e wose wo mutimi ateso na wo mo hwe ese budget no edin kan ko ani mpumtuo ebeba wo man emu.
Yeah, the majority in parliament, New Patriotic Party members of parliament, no. Omo be dwene Ghana for ho. Na budget na oforiata honorable or the abano. Omo be pensen mu. E11 no ya kan kire omo se omo fa nko 0.5 na Ghana for ntimi support. Na ya pese esen busa wo mo se hiafo asan wo Ghana na. I'm talking to Queen Ursula of Dansumai. Honorable Queen Ursula of Dansumai. O see 100 cedis, we spending 100 cedis dia. Na che say we sikeni but we lesser. Now you hear ni. The busa Queen Ursula of Dansumai say no Ghana for ya dani esika for anana moyi sa breathing space na mu de men hiafo no. Say sia moyi free ho. In the meantime no ministers no da so oji o mo benefits any free petrol any free wan na Queen Ursula